یا ډیر درود د مدینه پنازولی پلکونو دی خاوند تل ترتلی او د لولاک تاجی پسر مزی کا خلقو او چې بدا مزیر دوان نویلی دلی ید عزت پایا نور سبیان کر ملائک یہ پا خدمت کی اڑاند زغلی او زی معراج لکی گوری نورا دو کڑی آقا سور دے پا براق ملائک پلی ید عزت نشان کم زیت شو پرتا چی عرش عظیم خپولان دی سبلی او چی دلی مع اللہ تخبان دی جلوکا مرسلات تر پا ادب شروستو غلی یا جبرائیل غندی هم دم وحل نشی او نهبت پتالو خبر نخلی او چه پخپل پر مولا وای درود خلق چاب ویلی دلی حسی خکولی چه پخپل پر مولا وای درود خلق چاب ویلی دلی حسی خکولی او د صاحب د درگاہ دا محمد آمین دے زکا دغسی باریک نخی ولی आवाज दे द पीर अब्बास खाकी कादरी अलगौहरी रिकॉर्डिंग अलकादर स्टूडियो डक्की जिला 4 दराबिते नंबर याद साथई 0314 92 78 122